Shalom, nati Munezero ugarutse. Uyu munsi shaka tuganire kuri deba iri hagati y'umusore n'umukobwa banze gusezeranya kandi igihe cya mariage cyari kigeze. Umukobwa n'umuhungu bari bafite mariage, baratanze ama invitation igihe cy'ubukwe kigeze, basengera bakijijwe bizwi neza na pasiteri yaraberekanye mu rusengero. Habura nk'iminsi 3 ngo mariage ibe, umusore ajya ku ruhande aragenda anywa icupa, anywa inzoga, mwana majambo ni inzoga, agiye anywa inzoga ahantu. Noneho uwo basengana mu rusengero acaramubona, aranamufotora. Aya matelefone dufise akora byinshi, akora byiza n'ibindi nyene. Nuko rero aragenda yereka pasiteri ati wa muntu tugira duha umukobwa, wa muntu asengera hano sanze, reba ibintu arimo yihereza. Habura nk'iminsi 3 mu mariage ibe. Ubwo rero byabaye ngombwa ko iyo mariage baca bayihagarika. Dushaka rero kuganira, turafisa abantu baraza kubibwira abakozi b'Imana twatumiye, dushaka kuganira mbega uwo mupasiteri atabasezeranyije, mbega ibyo yakoze nibyo canke sibyo, mbega ari kubasezeranya kandi basanze ari ibintu ari gukora bimeze uko, kubemera ko kunywa kwihereza agacupa nabo nta kibazo, bobo ndumva ko bovuga ko yari kubasezeranya. Kazi rero mukurikirana ikiganiro twumve neza uburyo byori kugenda, kuko benshi barabyibajijeho kandi byarabaye, bibabera mbega ikibazo. Rero twatumiye abakozi b'Imana kugira ngo badusigurire neza uko byari kugenda, mbega tubashe gutahura neza uko byomera nuko abakobwa n'abahungu bo kwitwara. Nkuko tumaze kubibabarira, kaze mu kiganiro. Ndi kumwe n'abatumire, murababona abatumire bameze neza, biteguye kugira icyo babasigurira kuri iyo deba twavuze. Kaze rero babidondore, bababarire aho baturuka, byose mu byiyumvire. Karibu. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Jewe ndi Revera Pasiteri Miburo Cyrille, nkorera kuri Eglise Golgotha mu Kinanira ku Musaga. Murakoze. Turi kumwe n'uwundi mutumire nawe, reka abidondore abibwire neza. Murakoze. We nanjye nitwa Sindikubwabo Jean Bosco, ndi umukristo murayike muri Eglise ya Katolike. Ego nkaba ndangurira ubutumwa na Paruwasi Sainte Famille. Kaze kuri Nati TV Munezero TV, turabahaye ikaze. Amare twavuze kuri irya deba y'umusore, ngira mwayumvise neza. Umusore banze gushingirana n'umukobwa ariko basanze arimo anywa mu nzoga. Hama Revera Pasiteri hari ikintu mwotubwira, mbega uko kuntu pasiteri yanze kubashingirana byari bikwiye cyangwa yari kubashingirana ubundi uwo musore akaza kwihana? Mwe mu byumva gute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cy'uwo mwene data yafise ubukwe hanyuma akagwa mu kibazo. Ni kuvuga yuko nicyo gituma babanza gufata abantu bakabamenyesha mu ishengero kugira ngo babone ingene bitwara. Rero kuri icyo kibazo kuri uwo mwungere yase kubahezagira cyangwa kubahezagira, ku bwanje nibaza ko atari kubahezagira, kuko bafashwe mu cyaha. Uko imaze gufatwa mu cyaha cy'iyo nzoga ntashobora kuraganisha, kubera kuko hari ikosa riba kwagira. Nicyo gituma cyabatanga ijya minsi yo kugira ngo bashobore kugenzura abo bantu bagomba kubaka urugo rwabo. Rero bakubonye mu cyaha icyo ari cyo cyose, cyaba icyo cy'inzoga, ni ukuvuga ngo umwungere ntashobora kuraganisha, ahubwo arakurindiriza kugira ngo uronke umwanya wo kwatura ubukwe bwawe bugahita bukabandanya mu nyuma. Murakoze cyane. Mwumvise pasiteri ukuntu
adusiguriye. Ego reka twumvirize na Bosco nawe icyo abivugaho ku bijyanye n'iyo mariage. Karibu. Ego murakoze. Jewe nanje icyo ndabivugaho kuvuga yuko ko byari kugenda kose pasiteri yasabwa kubashingira kuko imyiteguro bari barateguye ari myinshi kandi n'abatumire bari batumiye, urumva ko n'urubanza rwari rwimirije kugira ngo rushike. Rero bwa mbere hoho twebwe ntitwemeza ko kunywa inzoga ari icyaha. Icyo nticyari gutuma areka kubashingira kuko atabashingiye n'ubundi bagaca bishingira, urumva ko baba noneho bakoze ibyaha bisumba ibyo wewe yari yiyumviye bigaragara. Rero muri icyo gihe pasiteri ahubwo yari aronse akaryo keza kugira ngo asubire yirimbure mu ntama ziwe, abone neza yuko naho bose baza harimo abatagendera ya mategeko y'urusengero, ariko ntibisigura yuko yoca birukana. Muri icyo gihe abaronse akazi nibwo butumwa yatoranye kugira ngo abandanye abigishe. Yego murakoze cyane, ikiganiro kiraryoshye rwose. Bosco aratubariye ati pasiteri ntiyari guca ashoka abashyira muri icyo gihano, yari gushoka aca abashyira muri icyo gihano, ahubwo yari kwiyegereza uwo musore akamusigurira uburyo niba uko kwemera kwabo ntiyari guca amuhora nyine uko iyo nyifato itari nziza yamusanzemo. Kandi tubwiye akandi kajambo keza ngo mwebwe ubwanyu inzoga si icyaha. Ego ibyo turabizi, hari abavuga ko ari icyaha kuyinywa, abandi bakavuga ko atari icyaha. Mbe Revera pasiteri wacu ubyumva gute? Wewe wavuze ko hari atari kubashingiranya kubera ko bamusanze ari gukora iryo kosa. Mbega ntibari kugira nyine bakareba ukuntu babashingirana, ubundi umusore bagaca bareba uburyo nyine bamuhanura ntazosubire? Ubyumva gute? Murakoze cyane. Nagomba kuvuga yuko igihe abo bantu bagomba kubaka urwabo bafashwe mu cyaha nk'icyo cyo kunywa inzoga, cyane kirashobora kuba ikindi cyaha atari icy'inzoga. Mugabo muri kiganiro mwatubwiye ikiganiro cy'icyaha cy'inzoga. Rero icyo ngomba kuvuga ni uko iyo bakoze icyaha ata minsi isigaye cyane bigashyika akatura agashyikira umukozi w'Imana akamubwira ati jewe icyaha nagikoze, rero ko nagikoze ndashobora kwihana hama urubanza rukabandanya. Ariko iyo bishitse bakamufatira mu cyaha hanyuma akaba ari ibyemeza ntiyemere icyo cyaha akabandanya anana, ariko hariho bamwe babonye yuko ibyemeza ko bihari, ni ukuri ubwo bugeni nicyo pasitori yobashyigikiye icyaha. Icyiza ubwo bugeni yobubangiriza kugira ngo bihane bature amugeni bubandanye. Ego murakoze cyane. Aha kandi kabazo nari niyumviriye, mbe nk'ubwo yanze kubasezeranya bakaca bagenda noneho bagasezerana badaciye imbere y'Imana, mbega ubwo nta kintu ho bavuga ko pasiteri yaba yagizemo uruhare cyangwa bobo nibo bazibarizwa ibyo byabo bakoze? Ego murakoze cyane. Icyerekeye yuko boca bagenda kandi bakagenda bataraganishijwe, uti mbega pasiteri nta ruhara yo bafisemwo muri icyo cyaha bakoze cy'uko bacikiye kandi bari bandikishije ubugeni. Ndashaka kuvuga yuko buriya umubyeyi w'ishengero ni ukuvuga ngo yumviriza ibibazo bya bose, ariko nagisubiyemo, iyo bashyikiriye umubyeyi w'ishengero hama bakamubwira ikibazo cyabaye, nawe n'umubyeyi kandi arazi ko turi mu isi kandi twambaye umubiri, ashobora kubatuza icyo cyaha bakoze
hama ubugeni bwabo bukabandanya. Ni nk'aho uwo bagomba kugira mariage bananye mu cyaha kandi vyemeza bihari. Ni ukuri uwo mupasiteri araganije ubwo bugeni nawe yobashyigikiye icyaha. Murakoze cyane, murakoze ku nsiguro nziza muduhaye. Bosco nawe tukubaze gatoya, mbega mwe amishingiro ryanyu mwemera ko kunywa inzoga atari icyaha, uriya musore n'uriya mukobwa baciye baza nko mu rusengero iwanyu bakababwira ati mudushyingira, ubwo nyine mwaca mubakira? Muri eglise iwacu abakristu batandukanye baje barakirwa, kandi nk'uko twebwe nabivuze kuva kare yuko iyi nzoga ntifatwa nk'icyaha. Inzoga yoshobora kuba icyaha mu gihe wanyweye iyirenga, ni nk'uko n'ibifungurwa wariye ibirenze nayo nyine kubera icyaha, kuko dufate wararanye n'abandi bantu urumva ko wariye ibirenze ko uheze ukabagirira nabi, n'inzoga nayo nyine wanywa iyirenze ubagirira nabi. Ubwo rero umukristo uwo ari we wese aje arakirwa, nyuma yakiriwe aheza akigishwa uko porogaramu yo muri Gatolika ipanze. Nta muntu aza by'ukuri ngo asubire inyuma, kuko Kiliziya yagenewe bose bose, kuko bose ni abana b'Imana. Kuko na kare Imana ntiyanka umucumuzi, yanka igicumuro. Ni nacyo gituma Imana twebwe umuntu wese aje kugira ngo aje mu muryango w'Imana arakirwa. Murakoze cyane abadukurikiye, mwumvise ibyo badusiguriye bose. Tushaka namwe mugira icyo mubivuzeho. Mwumvise uruhande rumwe, umwe aravuga ko icyo atari icyaha bari kubahora, undi nawe akavuga ati pasiteri y'abashyingira ariko bakoze icyaha. Karibu rero mutubarire namwe uko mubyumva hagati y'uko bimeze. Hanyuma rero mwabwira abadukurikiye nko dusozera nk'iki kiganiro, hari ijambo mushobora kubashyikiriza? Karibu. Murakoze cyane. Ego hama tugerageje kusigura mu majambo make, ijambo ry'Imana riravuga ngo inzoga nigwo ruyogoyogo, kandi ngo ushyigikiye umusambanyi uri umusambanyi nkawe, ushyigikiye imboregwa buri imboregwa nkayo. Rero bivuga ngo umupasitori aramutse akoze iryo kosa agashingira ubwo bugeni bw'abo bantu bafashwe bari mu cyaha nk'icyo, nawe abashyigikiye cya cyaha bakora. Bivuga ngo uwo muvumo uza guhindukira uje kuba k'uwo mupasitori. Nka jewe umupasitori asanzwe akorera muri iryo shengero mu Gorogota, umusozi w'uburuhukiro mu Kinanira, iryo kosa naryo nokora kubera ko ikosa ribi cyane. Bivuga ngo mampereje bose genda mukora ibyaha nta ngorane nta kibazo, mugabo urumva yuko ingaruka y'icyaha iyo utihanye, je nkashyikira icyaha wakoze nanjye mangufashije gukora cya cyaha. Bani baheze. Urakoze cyane. Bosco nawe ntacyo udushikiriza ubwira abadukurikiye? Bumvise ko ikiganiro cyagenze neza rwose, nabo barabyumva, bazagira icyo babivuzeho muri commentaire, bagira icyo batushyikirije. Ntaze nawe ugira icyo babarira. Icyo nababwira cya mbere cyoco, twese turazi amabwirizwa y'Imana icyo avuga. Ni amabwirizwa 10. Muri ayo mabwirizwa 10 nta bwirizwa Imana yigeze ivuga yuko kunywa inzoga ari icyaha. Ayo ni amabwirizwa 10 twese turayazi. Rero kubona yarahavuye agafata ingingo gihutihuti guhagarika ubugeni bw'abo bantu bari bishimaniye bimirije ku bana kubera afatanye agacupa umwe, ndumva neza yuko mu by'ukuri yabakoreye ikosa. Ko icyemeza yuko yakoreye ikosa, yabatumye biyumvira kujya noneho mu cyaha cyeruye cyo gushingiranwa, ni ukuvuga bishingire aho ko boshingirwa.
ko urubanza rwari rwateguwe, ibintu yambara inkoko bari bateguye, yambara ibiki byari byateguwe, byategerezwa gufungurwa. Urumva ko abatumire bari batumiye be hirya no hino, byari bigeze kure. Rero ndumva ahanje mu by'ukuri yari kubashingira, hasigaye icyo yari gukora ahereye uwo munsi, n'inyuma yaho akaba hagufi cyane, kuko yari yabonye yuko kubwiwe hariho ikintu umwe muri bo atarashimika ko ngo amenye neza ko ari kizira mu ishengero iwabo. Yego, murakoze cyane, namwe badukurikiye turabashimiye. Kaze na karibu, mutubarire uko mwabyumvise, namwe murafite icyo mwavugaho, mukagira ibindi byiyumviro muduha, tukarushirizaho kumva neza ukuri uko kwari kugenda. Rero ndabashimiye uburyo mudukurikirana, commentaire zanyu, like na partage muha abandi, kugira ngo ibi byose tubikora kugira ngo abantu bagende bamenya ukuri, urasanga nk'umuntu arimo aridoga, cyangwa iyo yabaye inkuru nyine ku bantu bakavuga ati uriya muntu ntiyari gukora biriya, tubariya nibo batuma abantu bajya mu byaha, abandi bakavuga ati icyo yakoze nicyo. Rero twari dushimye ko tukiganiraho kugira ngo tubashe kuba twagenda twumva umucyo neza. Mufise ibyo mubaza cyangwa mwagira uburyo iki kiganiro tukazongera tukabatumira bakabandanya batusigurira neza, mwobishyikiriza muri commentaire. Shalom shalom.